Sebab mereka pernah buat benda tu banyak kali. Liverpool mungkin tak ada challenger, tapi jangan overconfident. Liverpool sebenarnya mereka tak ada pencabar langsung tau. Sebab tengah tinggi tu memang tak boleh. Mereka tengah, kalau kita tengok Chelsea tengah. Kalau kita kata pencabar top 4 lah ni kan, Chelsea lah ni baru tengah coach baru. So memang Liverpool pun tengah coach baru. Tapi pressure lebih kepada Liverpool. Sebab Liverpool kan mereka sukses sebelum ni. Tapi Chelsea sebelum Enzo Maresca main, Chelsea tengah tak adalah bagus sangat, tapi tengah teruk kan. So Chelsea tengah dalam keadaan yang kadang-kadang menang, kan. Kalau Arsenal pun aku rasa mereka tak cukup strong untuk challenge title. Dengan lawan dengan tim-tim yang patut mereka menang, mereka terciduk kan. Lepas tu aku rasa walaupun MC lah ni bukan dekat top 4, tapi aku rasa MC satu-satunya pasukan yang boleh challenge Liverpool lah ni. Lo ni dengan mentality mereka. Sebab mereka pernah buat benda tu banyak kali. Walaupun kita tengok game lepas dengan Brentford mereka dah terciduk seri 2 sama. Tapi aku rasa kalau nak kata daripada segi mungkin boleh ligan lagi, Liverpool jangan, aku kata Liverpool mungkin tak ada challenger, tapi jangan overconfident.